आमी सगळीं जेजूक नमस्कार करुया. आनी नमस्कार करतना ताका अर्गां दिवया ह्या नव्या दिसाक. हो नवो दीस ताणें आमकां दिलेलो आसा. ह्या दिसा तो आमकां ताची कर्तुबां मोगाचीं दाखयत आसतलो. आदी फुडेंच आमी ताका अर्गां दिवया, ताका वाखाणुया. हे परी ताका पोरणी पाठ करतना आमचे सगळें भितरलें आसा तितलें ताचें स्वाधीन करीत रावया. म्हजें तें सगळें ताचें. ही ताची देणी, ताची सवें धरून हांव तर जियेल्ली जाल्यार म्हज्या जिविताक कितलें समाधान भोगतलें आसलें. पूण तो म्हाका सदांच स्विकारता. म्हाका केन्ना सोडिना. आयच्या दिसा आनी ह्या वेळार हो संबंद अदीक खोलायेन आमी सारूंक ताची कृपा मागया. ताचे दोळे आमचे सदांच आसात. आमचे दोळे ताचेर लावन आतां ताका आमी गायन करुया. Sacramenta raololia mogacia Gesù. Sacramenta raololia mogacia Gesù. Ulpai amci calza tucia mogan Bogu ami tuka sasna cha sasna. Ulpai amci calza tuja mogan Bogu kami tuka sasna cha sasna. Muncha soiba ailolia deva cha puta. Muncha soiba ailolia deva cha puta. Bosoy amka tuja जेवणा मेजार जावच्या कामी खोरी देवाची भुरगीं. बोसोय आमकां तुज्या जेवणा मेजार
जावच्या कामी खोरी देवाची भुरगीं प्रितुमेचे देवलोल्या सोर्गीच्या उंड्या प्रितुमेचे देवलोल्या सोर्गीच्या उंड्या ओसोक बुकेलोले ओतमे आमचे वेगी उबार सांबाळ गोठायेन तुझे ओसोक बुकेलोले ओतमे आमचे वेगी उबार सांबाळ गोठायेन तुझे उड्या रूपान लिपलोल्या सोर्गीच्या राया उड्या रूपान लिपलोल्या सोर्गीच्या राया आमच्या बोडव्याक मेळनासलोल्या काणात ओळखो आमी तुझ्या मोगाची खुणा आमच्या बोडव्याक मेळनासलोल्या काणात ओळखो आमी तुझ्या मोगाची खुणा सगळीं आमची भाव भयणां जीं कुडींत दुयेंसाक लागून कश्टवतात तितल्यांकूय आमी तुजे सुरशें हाडटा जेजू. बाकीचीं जीं मनांतल्या चिंतनांक आनी भावनांक लागून खूब वयर सकयल जाल्लीं आसा ही तांची चिंतना आनी भावना ताका आपल्या ताब्यांत करून तांची तीं गुलाम जालेलीं आसात. कितें म्हणटात कितें कोत्तात तींच नकळत. असल्या सगल्यांक आमी तुजे सुरशें हाडटा जेजू. भुरग्यांक माय पायचो मोग आसूंक जाय. कितलींशीं अशीं अनाथ जालेलीं आसात. पाय माय तांचो परामर्श करचे आसतना तांकां सोडून दित आसात. हें सगळें पातकाक लागून घडटा. ह्या भुरग्यांक आनी तांच्या आवय बापायकूय आमी तुजें सुरशें हाडटा जेजू. तरणाटीं खूब पाटी आपल्या वाद्याचीं जालेलीं आसतात आनी हाका लागून तीं खूब पिडापीड दितात माय पायक. असल्या भुरग्यां पासत आमी तुजे कडेन मागता तुजो स्पर्श तांचेर कर आनी तांकां पेकोवणी दी. आनी असल्या भुरग्यांचे माय पायकूय शांती हाड.
तांकां घोटाय दी. तुज्या मोगान रावन कशे भाशेन तांकां प्रतिसाद ताणें दिवंक जाय तो तुजे पवित्र आत्म्याचे प्रेरणान घोटायेन जाणवायेन दिवच्याक. तरणाटीं भुलेक लागून आपणाक जाय पळय तशें कोत्तात. कोणाचें तीं आयकनात. पूण मागीर तीं सगळींच सांडलेलीं आसतात. खूब जाणां द्रोगांक लागून आपल्यान जिवीत सगळें इबाडतात. ओ सोऱ्याक लागून, ओ सिगरेटींक लागून, ओ दुसऱ्या कसल्याय वासनाक लागून आपलें जिवीत सगळेंच तीं पिड्यार करतात. असल्या भुरग्यां पासून आमी मागता हे स्थितीन ती आसली म्हणटच तांकां सगळीं जाणां सोडटात. असल्या भुरग्यां पासत आमी मागता. तरणाटे पासत खूब जाणांक काम मेळोंक नासता. काम सोदतात. थोड्यांनी खूब अभ्यास केलेलो आसा पूण तसलें काम तांकां मेळना. दुसरे अणभव तांच्या जिवितांत घडलेले आसतात. ती तुजी पाटलावदारां म्हणून तांकां घेनात. असले स्थितीन तूं तांकां धीर आनी आदार दी जेजू. काजार जालेल्या पासतूय आमी तुजे कडेन मागता. खूब पाटी आपल्यापणान जेली म्हणटत तांचे कडेन एकामेकाचो मोग करूंक जायना आनी शेकी मागीर तीं एकामेकाक सोडूंक सोदतात. असल्या पासत आमी मागता. आनी वेगवेगळे कारण आसात कित्याक लागून ह्या जोड्यां मदें वादळ उप्रासता. झगडीं जातात. एकामेकाक सोडटात. भुरग्यांचे हाल जातात. त्या सगळ्यां पासत आमी तुजे कडेन मागता. जाणें आमकां मागण्याची विनंती केलेली आसा तितल्यांकूय आमी हांगसर तुजे सरशी आजीर कोत्ता. तूं तांची मागणी प्रार्थना आयक. तांकां समाधान कर. Be still for the presence of the Lord. The Holy One is here. Come bow before Him now with reverence and fear. In Him no sin is found. We stand on holy ground. Be still for the presence of the Lord. The Holy One is here. Be still for
shining all around. Be still, for the power of the Lord is moving in this place. He comes to cleanse and heal, the minister his grace. No work too hard for him, in faith receive from him. Be still, for the power of the Lord is moving in this place. Lord Jesus, as we gather before you, we come with hearts filled with gratitude. We thank you, Lord, for the gift of this new day. We thank you for giving us another opportunity to experience your love, compassion, and mercy. Lord, we know that you are always there with us. You want us to follow your teachings, and you also want us so that we too may be witnesses of your love and compassion to those around us. In today's Gospel, Lord, we clearly see how you are present during the stormy journeys of our faith. Sometimes, Lord, we fail to recognize your presence in our lives. Sometimes we feel that you are not there. Sometimes we fail to put our trust in you, Lord. In a way, Lord, through today's Gospel, you teach us and welcome us to enter into a new depth of discipleship. When you say going to the other side, you invite us to go beyond, to do that little bit more, to walk the extra mile. In today's world, it is so easy to get carried away. And many times, Lord, your love gets drowned by the other voices that are around us. Sometimes when the going gets tough, we do not put our faith and trust in you, Lord. But you tell us that faith is rewarding. And St. Paul, in the letter to the Hebrews, explains why we should have faith. He gives the example of Abraham. And similarly, Lord, we ask you to strengthen us, to strengthen the faith of each and every one of us who are present at this moment. Though there are many difficulties, we have made time for you, Lord. We have come. We are present before you, Lord, in the virtual world. And now, Lord, we continue to pray for all the victims
of the COVID-19 pandemic. We pray for the doctors, medical staff. We pray for those who are in charge of distributing and those who are administering the vaccine. We also pray for the people that they may abide by the rules and that they may not be governed by the fear of the vaccine. We also pray for all those who are answering the exams and for those who are preparing for their job interviews. We ask you, Lord, to bless each and every one of them. Give them the strength so that all that they may do may be for your greater glory. We continue to pray for those who are suffering, those who are ill and in serious condition in hospitals, those suffering from various ailments. In a special way, we pray for the quick recovery of Francisco Pereira. We also pray for peace in the world, peace among nations, among religions, peace in our neighborhood, in our family, and above all, peace within us. We ask you, Lord, to bless us, protect us today, and as we go about doing our daily job, we ask you to give us the grace so that every moment that we spend today, we may be able to place our faith and trust in you. Whatever we do today may be a witness and a testimony to your great name and to your great work. And that every action of ours may reveal the compassion, mercy, and love that you have for each and every one of us. Lord, we also bring to you all the people who have great difficulties in relationship. There are so many misunderstandings. There is actually love, but this kind of misunderstanding is caused by various factors. Lord, we ask you to touch these people and bring them to the right path so that in your ways they may begin to love one another, care for each other. Thank you, Lord, that you have heard our prayers. You're bringing healing to our relationships. We bring to you all who have requested us to pray for them. Touch them, Lord, heal them, and grant to them what they desire, to serve better and to love each other. Скараки для вортя, sastangi noman kota, sodun diun
adlio riti, Sevator novo dotta, Soi macie vishoy amche, Gospodat gutamukar, Tirwado amco bavart, Soi morte vishoy dinar, Priticha baba kamcha, Zoi tibot putaktacha, Murgotun korzantona, Vonduya vakanuya, Upsolya tace modlo, Bogacia povitatmia, Somskarko Kotipurna Manjuya sasna sasna. Amen. Tu entanka sorginso uno di loi, Sogla savadaco undato Maguya देवा एका ओजापाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कोश्ट मरणाचो उगडास घडून दवरला, तर तुज्या मासा रोगताच्या पवित्र गुटाची भोक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं थांबोन आसतना तुजे सोडवणेचो फळ आमकां भोगूंक फाव कर. तूं जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. Amen. Mogala Jesu, Mogala Jesu, Dimaka Kalis, Dimaka Kalis, Tuja Kalza Sarke. Mogala Jesu, Mogala Jesu, Dimaka Kalis, Dimaka Kalis, Tuja Kalza Sarke.